Anyang laki din! Kasla na unag ti pampanunutan mga pare. Ha? Itay pa'y aday ta cellphone mo tikit kitang. Kitag man da ito'y chicks iti Facebook, pare. Ano? Chicks manon nga. Nagpintas ka. Ay na, naawan la asawak. Armag ka talaga da itay. Ay sus, si kakit di mat pare. Inton kwan, maamuan ni bakit mo. Awan mo lang arod. Awan bibiyang na da pare. Awan maaramidan na. Saan nabalit na saan kumot nga isukat? Nayon naklaan. Ay sus, si ka talaga pare. Day talaki na babairong manin ti pampanunutan. Anya? Oh, apay, awan ka di ti panggap mo amapan mangan. Itay kapay anak uldag dita. Day tala cellphone mo tikit kita. Mga anak tulat na ka day, na mabisinak ba kahit? Anya laki din na ya. Nan, kitakman day ta cellphone mo? Ah, Ha? Anyaga po kita am ti cellphone ko. Kajak mo, bibiyangan ti cellphone mo. na, siguro adda ilimlimad mo niya. Anya nga ilimlimod man nga ibagbagam. Ti cellphone, private agamit da ito eh. Sana mabalin na kitaam no niya tilinaon na. Nga uray asawa ka pa'y. Anya? Mawatam ti kayat ko asawain. Privacy bakit? Privacy. Anya? Di nakman privacy an si Kakardo. Maamwak laeng nga da sa baling aramida, ma? Ha? Makitam ti saan mo pa'y anak kita. Si kamot gam di masabat ko, Gina. Ay, long time no see ah. Kumusta ka mo tingay? Ayos na tamat. Kaasi ti Apo, agang sakpay aging gaita. Ha? Sika talaga. Nay, kasla si Mixi ka. Ha? Ay na, agyaman manong kardo. Siguro, adamot din boyfriend mo niya. Wino awan pa'y. Kwa? Awan pa'y boyfriend ko, si Kakit Dimot. Ah, kasta ka day. Anya nga minan tinagan mo iti Facebook? Kwa? Gina Ganda. Dahita tinagan ko iti Facebook, manong. Agyaman na ka. I-add ka man. Kahit pangasi ma, tayaksip mo ti friend request ka. Sure, manong, i-accept ka. Paray, at day bagaking ka. Amom ngay, nasabat ko ni Gina idikalman. Ay no, pimintas sika. Oh, Kung saan lang nga pimintas. At dapay asim mixay. Ay no, uray la agtid-tid iti katay ko iti nakita. Ay si lingit ka kunak kuma. ay una yun pare. Kung kunak lang pare, ang mga no ibagam toki di ka ni bakit ko. Narigatan. Kahit nagsarita kayo kini Gina, idinasabat mo. Ay muna. Hapay, kapaw eh. Tinamag ko pa ya, tinagan ti Facebook na. In-add ko. Isa friends kami. Nagpartakan. Anya lakit din pare. Ket when apay kapaw, ikaw nakmanayin. Nagsiksya talaga ni Gina pare. Makapakatay. Anya? Amamom ka din ni Gina, mare. Ha? Asino a Gina tibagbagam? Asino pa'y kuma? No sana ni Gina nga apo ko ni bakit ising. Awan, amok day jay. Apay ka day? Ay na, saan may kidya pa nang ipapan? Ngam nakita ngamin nagiti comment nila kay mo iti Facebook na. Ha? Win mare, abay saan mo nakita? Ay, jakmet ngamin nag-open iti Facebook iti manungal daw. Busy ak ngamin iti anak ko. Kita ngamin na. Ay na, di asawam. Kas labaro no kas di nga ag-comment iti post dagiti babae dito lugar tayo. Ay, mabit lang o adtoy. Kita Kita day tani. Wan ngagpayso. Kan, apaw. Oh, mas daaw ka?
Isa ti numero 1 ang ihahart iti post na day ti a Gina. Kansan lang ani Gina. Ano ti babbalasang nga ihahart na ti photos da. Nya, Sapay tunggal makitak ti commit na kat wow sexy. No saan wow ganda. How to be with you kung kunan na. di awanan ba in alalaki? Ha? Ay. Payman, kastagayam ha? Jak ngamin nasangsango kat tinagop open. Bayam tapaliiwak daytang friend. Nasaya at tadakan, sika, wow, sexy. Ha? Anya ka din dahil ibagbagam mo bakit? Na, agpamarang kapay lang awan amom, ha? Awanan ka itibain, salbag ka, babaero ka. Ay, anya ka din dahil ibagbagam maya. Nakitak dagiti comment mo, kan heart reaction mo iti post dagi babae dito lugar tayo. No babae ka kuma, kat sayat, garang ganjang, garang pingat. Anya? Awanan ka itibain. Awan lang arudan maitultulong mo dito balay. Awan lang arudan trabaho, maaramid mo pa iti kasta. Anya lang ng ti ibaga dagiti tattao ang makakikita iti i-comment mo, ha? Di ka agsanay, tang amangan no ikugtar ka iti rurod ko. Alaw, Stone bakit? Saan na maulit pa? Apay, naan ano day tarupam si Kakar daw. Ha? Siguro, tinungpa na ka ni bakit mo aniya. Ay, huwag nga rod nana. Kasta o na panagtong pa na kanya kadirabe. Kat, ada siguro basol mo ah. Awan mo nana. Simro lang ti kwatit na. Ahaw, Bumagtake. imposible atong paan na ka ni bakit mo, nga awan gapaw. Amangan mo't nga men no ada babae. Ninana mo. Ada na damag ko kat. At tila kan mo ikumkomment mo itipos ni Gina nga apo ko ni bakit iseng. Ha? Wow, sexy ka now, ti ikumkomment mo. Sakot, ada pa'y karo ti emoji na nga agdildil pat. Ti awanan bay na bakit ay. Amo na pa yung nagiti-imo jay. Ngagdildil pat. Kasla da ibagbagam. Ha? Ay, kwa, awan nana. Awan ibagbaga. Apay-pay lang nga mas daw ka, no naamuan ni bakit mo. Amangan no nalipata mo at social media, kat awan ti may limlimad, pare. Uwan nga rod pare. No asino nga tati chismosa nang idanon keng kwa na. Sarda nga mga minan, pare. Itikas na, awanan ti parikot. Ay, sana mabalin pare. Magusto ka talaga ti kinasiksi na Gina. Ano? Sarda nga, ti panagkom-comment ko itipos na. Ngam kachachat ko may. Aram magmangki di pare. Kanya tamaw, no bumigay. Ay sus, pare, sika talaga. Numaamuan manin ni bakit mo dayta. Diyak lakit yan mo. Ay na, nasaya at na nagsabat ta, sister. Oh, Gina. Kumusta? Talaga pumimpintas ka Pumimpintas ka talaga. Ay na, pagyamanak unay. Adaman sa ludsudak kan ka? Ha? Anya dayta? Pudno ka di? Anagsina damanong kardo kan ti asawa na? Ha? Nagsina? Wan, kanayon nga min agchat ni Manong Kardo kanyak. Kinapudno na, agdat-daton nga rod kanyak. Anya? Kanayon na nga ibaga, anagsinadan ka nung agasawa. Kunti pa kaalakak, among ti kunana, adda ka no kanser na ni bakit na. Iso nga umadani ka nung mutlaang ti ipapatay na. Iso nga iad-advance nan ti agarom iti kasukat na. Anya? Ti awanan ba inalalaki? Pudno ti ibagbagak. Ang mga no ibaga mo aglaslas tugak O, aday kita dagito iti messages na.
Nan kita man? Ha? Wan nga agpaiso. Ay na, siya ti mabisit kinkwana. Alaman, screenshot man amin day chat na king ka. Isin mo kanya kiti messenger. Tapno day pakita kani bakit na. O sige, ibagam tuman kini bakit na tabagbagaan na. Tapno saan akas jay. Kaasimot ni bakit na. Adi na amo ti ar-aramidon jay awanan bain nga asawa na. Nagsapakamutin nga imay dito'y balay, mare. Itaman pa'y. Siguro, awan ka rin iji balay mo. Isuan na sapa ka manin nga imay dito'y. Ay na, nakunamon mare. Awan na talaga ti kapig iti balay. Iso nga imaya. Unay kan? Alam, mangipaburag ka man iti kapita. Tagkapita mare. Tadaman tinapatag nga ipakamuking ka. Ha? Anya day ta? Alam, mangipaburag ka na. Tagkapita. Tapno ganasin tati agungit adwa. Anya? Kastoy ti mapan na i-chat kin ni Gina? Uwin mare. Screenshot day ta. Iso nga imposible adi ka pa'y lamamati. Tiawanan bain? Puskulro pa lalaki? Ay no, agasam man, taimbaga na pa'y nga dasakit ko, kat umadanin ti ipapatay ko. Kat, anjangay nga rod. Napagklan mo't ababaero ti asawa. Ay, makapa-stress! No, hindi kat wow siksi lang ti kumkumit na kadagiti siksi ababalasang. Saan itan? Ibaga na pa yun nga umadanin ti ibabalo na. Paimanday di alalaki, sumubsobra matan. Ikamangamin ti pagnakman na mare. Di nala panunutin ng ti anak yo. Ay na, apuday di akardo. Napagkla na babaero. Naimbag ko na tananakam ni Gina. Tadi na tinutupan. Ay no sa bali lang nga babae mare. Ang mga nuawanin ti asawam. Matanagan ak paray. Nagchat nga min ni Gina. Ha? Naku nana. Nga amo ka nun ni bakit ko nagiting chat ko kingwana. Ha? Kasano ano pasamak dito? Imbaga na kanu kin ni bakla. It amo mo tinadya bakla. Napagkla na chismosa. Amin ang mamon na idanon na kin ni bakit ka. Amumatan ti chismis pare. Nagbiit nga gwaras. Kat, agawid ka na. Tapno maamam no anya ti reaksyon ni bakit mo. Ay, mabuti nga rod pare. Mabuti nga ka talaga. Sabay, mabisina kon pare. Ay na, agawid ka kitin. Alangan adito'y kalatan ngagmalmalam. Agpatpat na. Awan na ito. Kasano da ito yung ay pare. Ay, dayjay to mga min na Gina. No apay mo amasapol amapan na ibaga. Anyamot tayo. Kasano nga ito yun? Nasaya at na panunot mo pa'y tinagawid, Kardo. Ha? Ay, wen bakit? Ay, wen gayam. Nagluto ka kaday. Mabisina kami ng kahit. Ah, mabisin ka. Oh, adto'y ti kaldero nga awan kargana. Anay ko, nagsakit mo tin bakit? Ha? Awan bibiyang ko. No mabisin ka. Inka mangan ijay ayan dagiti babae a puspuswam ti picture da. Ha? Awan mat atalaga ti babayin mo niya. Ha? Nagturod ka matan anang ibaga kin ni Gina nga umadanin ti ipapatay ko. Ay na, gapula ang iti kinababaerom na ibagam ti kasta. Dinak man bakit-bakatan, Kardo. Anay. Awan lang arudan maitultulong mo dito balay. Nagsakitin da ito ulo ka pinakulam iti kaldiraw. Ay, awan bibiyang ko.
No kayat mo, jay pay dakdakil a kaldero ti ipakul ko kan kataag nakam ka. Ha? Bakit, may? No mabising ka, inka sa pulon dagi jay chicks mo akom komentam iti wow sexy. Ah. Wano saan, isudakit din ti mapan mo kanan. Anya? Ay, kasla ka ano lang, idinasabat ka alin mabagal ay tarupam. Sa ita, aduma na nga intap-tapal mo di ta ulom. Uwin na. Siguro, adda manen basol mo anya. Adday tangamen. Adda lang arudan asawam. Di ka pa'y lamapnak. Agasam, imbagam ka na. Nga adda sakit ni bakit mo. Kan, umadani ka na, ti ipapatay na. Nana. Agasam, si bibiyag pa'y lang ni bakit mo. Ngam kastakit din ti ibagbagam. Ay nalabas, kardaw. Nalabas. Ay, ni Nana, may. Kat, pudno mo ti ibagbagak saan aya. Isung agbalbaliw ka kuman. Laklakayan kan tapno kasta ti aramidam. Inton kuan, si kakit din ti umuna ang matay ngam ni bakit mo. Ha? Ay, san, anana. Kaya't ko pa'y tagbiag. Kayat mo pa iti agbyag. Tapnaw, makababae ka pa iti adaw. Kasta ka de. Ay, sana kasta, Nana. Kaya't ko pa'y tagbiag. Gaputa kaya't ko pa'y ang makadwa ni bakit ko. Ay, adula amin. Awan lat pamatik iti kasta pa nagrup-rupam. Nyamit tindag kita intap-tapal mo iti ulong paray. Ay, nagsakit nga rod, pare. Iso kastoy tinamayak. Basol mo matlang paray. Nonya nga minter aramido ma. Amum lang arudon nga istrikto ti asawam. Nung kastapay lang ter aramido. Diyak mo nga minamnamay na maamuan na, pare. Di ko nakakit saan nga idanon ni Gina. Mindanon na may samo da jay. Kahit, anya nga itimpak ni bakit mo kanda. Pinakulan na ka iti binalsig. Ay, sana binalsag. Jay kay di nakangis-ngisi ta kaldero miya. Isaw timpang or na dito ulok. Agasam, inyakob na latan dito ulok. Magkumamon no slow motion. Saan mo ita inyakob na latan? Ay, nagsakit jo. Maganap mo ah. Noan niya lang amin ter aramidang. Tilang amin ikum-comment mo iti Facebook. Ngam ti post ni bakit mo. Di mo pa'y mapuswan mo. Di mo pa'y makomentan iti wow sexy. Oh, anya nga ita. Ha? Napadasam lang arod tinaakuban iti kaldero ti ulo na. Ha? Nagam ka nga minon pare. Sarda nga mo day takin na babayrom. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Miriam, adda ni ading mo ijay oh, birbirukan na ka. Naapay man nga tan. Alaing kakasaritan. Amom latan ano anya ti kasapulan jay nursing akabsat mo. Ay, saan tayo pa'y matanagsweldo? Ited mon aje na batbati akwartam dita. Pamasahik lang ti adda ditoy. Ha? Anya ti kayat na asawan? Magmagnaak nga agawid? Apay Aileen, anya ti masapul mo? Kwarta di dakmat inikanda na ng kantatang iti kwartak. Kat no kait-ited ko lang kan ka idinaminsan nga aldaw. Ado ti binayadan mi. Nalakaayamat ti agiskwela. Aguray ka. Karibriban met day tabuok mo. Ay, tila madmadlaw mo met manang. Inlibre na klaang, je barkada.
Ken, kundi cutics ka pa'y. Kat siya, napudpod daytoy kukok, ajak pa'y mapalinisan. Inlibre nak nga rod, jabarkadak. Sige na, manang. Ikan na ko ni ti kwartak. Kastalaang ti ibagam. Naglakan ti panagdawat mo iti kwarta. Tapno amom, mabayag pa iti sweldo mi. Ay, sirmon manan. Sa naktupayan nga agmerienda. Tapno adalaang maited ko kan ka. Apay nga min tagpapaadal kayo. No di umat gayam kabailan na gastusan. Oh, atoy, 5 gasot. Inutam daytoy, ta isulaangan tinabat-bati a kwartak. Pang may sangal daw ko lang daytoy Ay kat anusam Ay, inak man laangan. Ay, inala-nalatan dya kwarta. Pimanawan adi pa'y nag-thank you. Ay, awan pa'y ganas a papaadalan. Ijay ta kumamit kantin amangal daw ita, Miriam. Dito yakon unag ti classroom ko. Adabalon ko. Kan may sa awanan ti kwartak. Ay na, nagrigat ti adda pagad-adalin na niya. Ay, naku namon. 3rd year college pa laang ni Aileen. Ang nagadun ti gastos ko. Apay, si kalaang ayat ti manggas-gastos kan kwa na. Ay, anya ngay nga rod. Lakay matan kan bakit dananang kan tatang ko. Ay, sapay kumaata makagradwar ni Aileen iti kurso na nursing. Adon arigat ko kan kwa na. Iso amasapul ang makagradwar. Ngamin, idi may dimawat iti kwarta kan ka. Adda nakitak alalaki nga agururay kan kwa na. Agpadada iti uniform. Kasta ka di? Idinalpas mo nga inikan iti kwarta. Nagkuyog da nga imadayod iti iskwelaan. Ay, padasan na ti maki-boyfriend. Tamakita na. Nanang, apay asikati agin innaw. Ningay Aileen. Ay, agree-review ka no, anak ka. Awan lang arudan ti inararamid na idisimbangpot dito balay. Ita, sikapay lang ta agin naw, nanang? Bay, asyak ti aginaw. Nalakalaang mo't daytoy at trabaho. Mabit lang, tayo nakayaman. Ay, di pa'y tumulong ka dagiti trabaho dito unag ti balay. Wan, sumuro tak iti picnic tayo. Basta umay ni RJ, iso ti partner ko. RJ Gayam, Aileen, husto daytan. Bye! Basta bye! Ada nga min dito ni Manang kung anagungat. Bye! Ingka aginaw. Manang, agrev-review ag. Agrev-review gayam Kat no makitel-telibabad ka dita, ni Nanang tinagluto. Ita, isupay lati aginaw. Anya lang ang tiyan aramidam no sumangpot ka manipod iskulaan. Mangan? Sige, ingka aginaw. Sige, mapanakon. Ay, aguray ka! Asino gayam di RJ nga ibagbagam a partner mo? Kwa, gayam kumat Ay, di mo kunaan. Nga oray pan nakigayam kat bawalampay, Manang. Friend, nakasale da ita ijay mall. Makalawas ang nakasale da iti 50% discount. Mapantain ton Sabado, kayat mo. Ay, si kalaan ng timapan. Awan kwartang. Ay, unay mo din. Tunggal awisan ka, awan kwartang. Talagamot nga awan. Tisweldok, alaan amin ni Aileen. Ay, nakas ka mo ila pamilya doon. Anya nga tano makiasawa kan. Makiasawa mo't asasawang. Tapno saan kan nga agmay-may sa akasta. Ay, saan akon makiasawa? Tabakutakon. At danto pa'y ko teacher tayo ang makiasawa. Pagadalak-laangan di kabsat ko. Kalpasan na, anya ti mapasamakan ka no agretire kan. Asino ti mangkadwakan ka iti panagbakot mo.
Ay na, jak pa'y pampanunutan day ta. Tamabayag pa'y mo't. Ang mapasamak. Kat kasanungain no saan ang makalpas ni ading mo iti kurso na. Kat makiasawan. Ay, jak laam mo na panunutan. Iso ang makiasawa kan, friend. Narigat ti agbalin, abaa. I love you, Eileen. Diyak ka ba lang tagbiag no awan ka? Oray syakmat Jai, theme song ta. How do I live without you? Agasawa ta ko man. Ay, saan ang mabalin Agungat ni manang ko. Agungat madagiti naganak ko. Ngam kasanungay matirik nata. Ay ayatan ta ti maysa kan maysa. Agan anos ta pa'y laeng Kayat ko ang makitkita ka akanayon, Eileen. Kat agkit kita tamot akanayon. Eileen, agtaray talaan. Kasanungay ti panagadal ko. Adun tinagastos ni manang ko. Kas matlaan kanyak. Adon ti gastos dagiti naganak ko kanyak. Ngam, kasanon tirik nata. Sige, panunutak pa'y anaimbagday ta asing-asing mo. Promise panunutem analain. Miriam, Rabiain, apay ngay tawan mo't laengan ni ading mga Eileen. Ha? Awan pa'y, nanang? Kunak man no simbang putan. Awan pa'y mo't anak ko. Padasam man nga awagan ti cellphone na. Mabitla ang nanang, taawagak. Anya ti kunana. Ay na, saan ko ang makontak ti cellphone na? Ay so, snap-napanan ngayon ni ading mau. Ay na, paungatan nakmananday di ataw. Di naman nga ron i-text ka. No danas kan nga aramidin na, iso amarabyan. Uwan nga rohod nanang, inton kwan, dumawat tumanan iti kwarta. Ay, gastadora day di babae. Saan sa laang mo't adya pa nagiskwela na tigas-gastusan na? Love, dito tapaylaan balay ni uncle ko ang makigyan. Ngam, saan na tanga mabirukan dito ni manang ko Miriam? Saan? Iso asaan arumbang ang madanagan ka? Ay na, amangan no nak ni manang ko, no makita na. Kastamat dagiti nagan na kanyak. Saan da ka mapakawan? Gapo iti da ito nga inaramid ta. Ngam, ay ayatan kamat ngamin unay-unay. Wen, RJ, talagamot nga ay ayatan ta titunggal maysa. Eileen, saan tan nga agsina? Till death do us part. Ipapublic service kung saan iti radyo ni ading ko. Tani, saan mo tin anagaw awid? Sa dinungay, tinapanan na. Ay, Jack nga rod mo. Ay, nag-report kami pa yan ije police station. Ngam amom, no adda ka kastang agpukaw. Sigurado, nakitaray. Kaya't mo asawan, nakitaray tikabsat ko. Wen, saan mon abirukan? Ay na, amom ka din no manong tinagastos ko kan kuana. Amok asaan abasta-basta ti agpaadal iti nursing. Uray la sa anak ngagmerienda. Tapno lang ada allowance na. Wen, amok dayta, friend. Jack pa yan makagatang iti baro a sapatos ko. Kas makita mo't, ni, pudpudan ti takong to'y sapatos ko. Sige, isangit mo lang ti sakit tinakam mo, friend. Nagbakbakit ak abalasang. Ayat ko la mapaadal dahi di akapsat ko. Tay narapaap ko mat amadaan iti nurse iti pamilyami. Iso nga rod ako nakken ka makiasawa kan.
At dapat nga tamangayat kanyak. 40 kon. Baak ako nada. Ay naing ka man agtiramos, tamadlaw ang nagsangit ka. Umay ka no itakot, di baro a principal tayong. Jack pa'y lakayat ti sumango. Tapirmeti pa nagladladingit ko. Siyak ti makamo ang makisarita. Ay na! Agsakit ti ulok amang pampanunot. No sa dino ti ayan ita ti kabsat ko. Ay nagawid tulat ta dayjay. Saan mo ka di unay apang panunutan? Nakitaray kadugayam ni ading mo, Miriam. Ay, day tamot ti amok ngay naramid na. Nanaang. Ay naanak ka, umasyanakan ka. Tasi ka tibang papaadal kan kuan. Adon, tigastos mo kan kuan. Wen nga ruad, nanang. Ay, sayang, dagiti nagado a kwarta nagastos mo, anak ko. Imbang kumlakuman ta dagastusem intun bumakit ka. Wen nga ruad, nanang. Iso nga isa ganaak, ti panagbakit ko. Pun atawan mo't asawam. Awan sa mo't ti planom amaki asawa. Agbaak kan nga agnanayaw na nakaw. Ay, nanang. Asinunto nga iti kadkadwam inton bumakit kan. Nanang, di nakman pa'y pagpanunutan. Ay, makaamon to ditan. Friend, aday bagaken ka. Ay na, imay ka kumata namit mo di baro a principal tayo. Ah? Nagguwapo si ka. Gaputagwapo, kasta unay akilig mo. Pampanunutek nga ruod nga agbagay kayo. Ay, agtal na ka man. Kano baro pa'y gayam, agpada kayo, baak matlaeng. Tila ibagbagam, friend. Ay, di nakman isurun-surun iti dayta a principal, ta nakababain. Ni, anya ko matidakas na nga no da kayo tagkatuluyan. Mamit mo to ni Daddy. Daddy! Daddy ti awag mi kankwana. Ay nakay kayat naman si ka. Daddy Principal. Awan pa'y ti damag mo no ayan ni ading mau anak kau. Ay nananang, di nakman disturbuan. Tagar aramidak iti lesson plan ko. Nabayagan nga awan ti damag tamay papankan kwa na. Makaamumutin iti biyag na. Basta siya, agaramidak iti lesson plan ko. Tanarigat ti maong tan. Ong tanak ni principal. Apay, adaya baro a principal yaw. Winanang, padak kanumot lang abaak. Ay, nagado kayon aya abaak. Anya ngay nga rod, no kasta tigasat me. Madanagan ak para kan ka anak ko. Tanay, bakit akon? Ambo kasi ka ti mga sikaso kanya kinto nagkabawa kaon. Kanyak ton maibabati sa pinkaw. Alam ka sa ka nga, no bumakit ka anak ko. Ay, ninanangan ay. Tila pagdandanagan nyo. Ay jakmut kayat bumakit ka akas laka kaasi Awan tuman lati mangisubo iti ka na manak ko. Mabayag pa'y dayta, nanang. Di kay kadi agdandanag. Miriam, umikan, agigiddan tayon nga agawid ka da, sir. Asino aser ti kadwata? Ni Daddy Principal, Ah, baro jay lugan na sika. Umikan, tamakilugan ta. nakababain mo't Ay sus, pagbainam ko ma, kat isumat ti agay ayam,
Ala, umay ka. Hindi lang maniguyod. Dadyak pa ilan naala dagito'y libro ayawid ko. Excited ka matlauna. Ay, dito yan ti balay mi, sir. Dayta na labaga ti gate na. Amo ko ti pang birbiro ka ken ka. Ha? Ay, wala, sir. Anya ngay, Miriam. Maudi kan nga itulod ni sir, ha? When tadayo pa'y matibalay mi. Bye! Agyaman ak, sir. Bye, friend. Awan na Bye. nyaman na. Narigat ti trabaho ti teacher. Yung apay nga datayo pa ilaang dito eh. Kat dayta tigasat tayo, sir. Sapay ka atuan ka ti teacher nga amok. Nalakayan ken napakatandan. Kasla kumakan ka, sir. Kasmat kan ka. Nagpaadalak namin iti kabsat ko, sir. Isuan nalipatak tinakiasawa. Hanggang daksang gasat. Tanakitaray met de papaadalak akabsat ko. Kasta ka di. Wen, sir. Iso aday tamat ti frustration ko iti biyag. Sana bale. Tasaan ka mat ngagmay-may sa abaak. Adaak. Adu tayo. Sika talaga, sir. Katap na magsayan ti baak. Agasawatan. Anya? Naangaw kagayam, sir. Sa anak nga kang angaw, Ma'am Miriam. Adda idaddan, iso ano adda matriknam kanyak. Sumbatan ako. Sige, sir. Ibaba na kon di tabatog ti balay mi. Kwa. Ikanak itinaan-anay apanawan nga agpanunot. Sino di nakakutsyan ang itulod kan ka, anak ka? Kwa nanang. Jay principal mi. Ay na, intulod nak dito balay. Ay kat pinababam ko maatap no ag merienda, be. Saan matan abimma ba? Ay, amuyo nanang. Ay, nakla atak itimbagana. Apay, anya timbagan na. No kayat ko kano, agasawa kamin. Ay kat anya ngay tikunam. Ay kat, imbagak apanunutak pa'y imbag. Narigat mo't nuwan ko nakadagos. Manutitawan mo ay anak ka. Ay, basta, nanang. Ay na. Nagwapo gayam ni sir, numingmingam anaimbag. Ay na, kasla umis isam dagiti mata na. Manang, kaasyan na kuma. Awan igatang ko iti gatas to'y anak ko. Ay, dandani saan ka pa yan, anabigbig, Aileen. Nagbakutan tilangam. Apay adito'y ka nga umay dumawat iti gatas ti anak mo? Nilakay mo ngay? Awan trabaho na. Oh, anya ita. No nagadal ka kuma anaimbag, di saan ko maakasta ti mapaspasamak ken ka ita? Ay, saan aparaan anak, ken paraw awer ti aramidem laeng? Ha, imbag kumamot no addamas no at trabaho, jay sadot, nga asawam. Manang. Sino na ita bisita, Mami? Ay, dayto jakabsat ko, nagrigrigatak a pinapaadal idi. Awan kano igatang na itigatas. Ay, daddy, ada kwartak, ngamjak kayat ni Mang Ted. Iso apagawid akon. Pastre ka mon. Di ka lamas yan. Aileen, ala, umunag ka. Umay ka. Umay ka mangan. Agyaman nak, manong.
Baak, kun kunam kanyak idi. Ang nakaasawak iti gwapo a prinsipal. Kas makita mat. Kan, saan kami nga agrigat apulos. Ta nakaadal kami. Anya lakit din ti panagpampanunot mo ngamin, Aileen, ading ko. Ay, agpanunot kayo anaimbag iti asawam. Tapno saan akasta nga agrigrigat kayo latan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay Panang Tarabay. Anya Laki din! Talawa kaon, inyang, nauma kaon, nabayagan na panawan, yagan alusak. Anyat panggurguraam kanyak aya, pidreng. Rumbeng kadipay nga ibagak inyang. Ay kaibagam tapno amok ti balbaliwak. Basta, saanen arumbeng ibagak paay. Amumaw, no anya ti panggurguraaken ka. Naungetak, kasta kaday. Saan aday ta, inyang? Mannanauak kasta kaday. Saan aday ta? Gaputa bakita kaon kasta kaday. Saan aday ta, inyang? Ay kaanya nga ron nga, ti panggurguraam kanyak, pidreng. Nagampep kan, inyang. Anya? Manmano ka ngagdigaws. Di mo pa yan suksukatan day tabadaom. Ay na, narigat mengamin ti aglaba, pidreng. Imbag kumaa, no sikat ti aglablaba. Wen agam na labus mo't daytan, inyang. Agdigos ka, kan sukatan mo't day tabadaom. Ay, maulaw pa yan day kuton akumpet ti tabadaom. Anya? Ibagbagak laeng agtalawa kaon kininanang mo. Tapno agdigos kan sukatan na jay badula, nanay't anak ko. Kat, epektiv ka di mo lang, tatang. Ay, saan anak ko? Di nakdengdenggan ni nanang mo. Ay, makaulaw nga agpaisaw jay payud na. Ay na, baybay-an nyo latan, tatang. Aga pa kayo lang kininanang no kontraan nyo. Nyam nagrigat nga rod ti agan ano sa anak ko. Tandanin diya kon maibturan ti agdud na. Tatang, Baybayan na mo't ti bagbagina. Di na pa'y sagaysayan di buok na. Nagangrag. anya lakit din ni tatang. Husto daytan nga ibagbagayo kininanang. Intun kon aga pa kayo manan. Di nakmat siguro mababalaw na net anak ko. Apektado ak gaputasyak ti kadwa na iti balay. Ay, nasakitan ti agong kaw amang saysay op iti payud na. Nabasamot na itabuok mo, inyang. Ay wen, pidreng. Nagdigo sa kon, tapno saan kan nga agreklamaw. Ay, nasaya at ba't nga raw ta nagdigos ka ninyang? Ay, saan ka niya agat laso na? Ay, apay pidreng? Sigurado ka nagdigos ka ninyang? Wen, nagbayagak pa nga raw nagdigaws. Ay! Nagdigos ka ngagpaisaw. Ngam saan ka mo't anagsabaon? Agtip-tipidak nga raw. Anya tip-tipidam inyang? Sabaon, nagngina ti sabaon. Ay, sinalbag kiday. Kunak no nabanglukan. Saan mo't gayam? Sumsumngaw ti bara ti bagim. Agat pitak. Ay sumardeng ka man, pidreng. Tinapatag, nabasa ti bagek. Nagdigosak, ngam sa anak laan nagsabaon. Ay, mapagtita ko ninyang. Nagrigat ka kasarsarita.
Ay, mabata iti ang dud mo diti uneg ti balay. Anya? Ala, ingkalukatan dagiti tawa, tapno rumwar ti dangraom. Ay sa anak akaldaing tapno na dangro Pedreng. Di kakot agyaman ta nagdigo sa kon. Nagkawkawak pa yan. Anya? Adamo dito'y balay ni tatang, bakit? Di na ka numaanusan ti ang dud ni nanang. Iso nga imalatiw dito'y balay. Ay, sa bagay maawata ni tatang. Saan ngamin ang managdigos ni nanang mau? Jakman amukin ni nanang. No kaano abim makit. Baybay an namot kun ti bagbagina. Anya nga tanong yung kadigusan ni nanang mau, tapno bumanglaw. May sakamot ba ni? Ha? Ubing ay abasit ni nanang tapno inak digusan. Kaya masado nga ron nga digos, di digusan. Adamot nakam ni nanang. Saanan arumbeng aramidak dayta. Narigat akontraan ni nanang. Taaga pa kayo laang. Ha? Ay imbag man ta na panunot mo pa'y tinagawid, Pedreng. Imalatiw aki di balidan na net nga lagta. Apay, likliklikan na kun nga asyawam. Di na kun kayat, kasta kaday. Kay nakalutukan. Ay itay pa'y Pedreng. Si kalat ururayo kon amangan. Anyat si dain ta. Ay, jay paboritong nga adobo, Wow! Ay, nagimasan inyang adobo a karne ti baboy? Saan? Ha? Anya nga rod nga adobo tayo tain yang? Adobo a kangkong. Nagimas. Anya? Adobo a kangkaong? Ay, kunakman no adobo a karnay. Ha? Naglaing kang agreklamo, Pedreng. Reklamo lat mangmangag ko kan. Mana, ingka nga rod idasaren di ka rin ta. Mabisin account. Pedreng. Ay, sapalan nakmat lakay. Di naktalikodan. Jak kayat asap alan ka. Jak kayat asap alan ti burangain. Anya lakit din ni Pedreng aya. Ay kagura na kadilatan nga agnanayon. Di mo pa yun masikaso ti bagbagim inyang. Adak metlat ta dito unag ti balay. Sa anak met arumrumwar. Uray no adda ka lang dito nagtibalay or lusum kumamol ti bagbagim. Naglusyang kaninyang. Ay, anya lakit din ni Pedreng. Adak metlat ta dito unag ti balay kunakmanan. Mala, maturog tagi din inyang. Di nakngarot talikodan Ay, sumango ka, Pedreng. Manjak. Ay, nagbangbangluak, Pedreng. Nagbangbanglo kang agpaisaw. Ngam di ka mo't nagdigaos. At least, kat nagbangbangluak. Di nakman agkan inyang. Kasla otot na itasang amaw. Anya! Nagpiksa ti angin ita. Dan sa akin bagyo na. Naglamiis kayo mo ti puloy ti angin na. Nimot ka tugang kababay ti lumabas ti parangan. Papanan na nga ta. Ay, aday tan. Ay, nanang! Papanam! Ay, inakman gumatang dita tersina, banay. Ay, salbag. Agayam mo umati ang dudman. Sapay agturong kanyak ti angin. Ay, nanay. Napauli magkamutan, banay. Ay, kwa. Adasim ka ti isip ka. Iso, naguli magkak. Ay, ingkay latay di tersinan. Di dalatay kaskasaw na nakatugaw dito parangan, nanang. Igatangan man iti baro abado ni nanang mo, bakit? Apay anak ko namday taban eh. Daan ti badunan.
Ate na pa yun ti agpalpalama. Ay na, nagado, tinagpipintas abado ni nanang. Di nalakayat nga isuo. Anya? Nginginaan pa'y dagiti badbado na. Iduldulin na lang iji aparador na. Aya. Wun ba nila kay? Apay, nalipata mo, anagabrod mat idi ni nanang. Sa bagay? Amumutun ti panagrasrason ni nanang. At dala ka no ijay unag ti balayda. Iso asaanin amasapol nga agpapintas pa'y. May metlat ako maano agbado iti napintas. Tapno saan mga aglanglang nga alusyang uno nakakaasay. Narigat nga isuro ti bakit ako nadala kay. Agriri kayo laang. Mawatak ita ni tatang no apay akagura na ni nanang mo. Kasano? Baybay mo ni nanang ti bagbagina. Nagbanglumutan dito nagtibalay. Nagdalos pa yan dito isalas. Itaman pa'y akastoy timasay upko dito balay. At damot sa balay at tao dito kusina. Sino nga'y dayta nakatalikod niya glutlutaw? Nakaminis kahit kan... Naka-high-heel. Nagsiksipay ti kawas na. Nay, si Mangpet kagaya man lakay. Ay nakaluto akon. Inyang? Si kakadidayta? Ay wun lakay. Siyak daytoy. Ay di naka din mailasin. Nagpintas ka matan, inyang. Nagurnos na itabuok mo. Kasla buok ti dunya. Ay na! Ay nagbanglo ka pa yan, inyang. Ay kanayon mo ngamin nga ibagaan naglusya nga kon. Iso nagpapintas akon, lakay. Wow! Nagpintas ka talaga. Agparparang pa yan dayta muging ti parukong mau. Apay aya, pidreng. Di mo ka di kayat. Ay, kayat ko ayin yang. Ay na, kasla sa balikan ababaay. Ay, umay ka man kay day. Ay na, di nakguyudan, pidreng. Umay ka yang. Kartingam. Ay, papanantaya, pidreng. Ige silid tayo yang. Ay na, imalaldawan, nagpudot. Ala, umay ka kidin. Sika, ti kayat ko asiday. Ay, anya! Nanang? Oh, apay anas daaw ka nakakita kanyak. Nanet, anak ko. Ha? Ay, ikwa. Nagbado kayo mutan itinapintas. Nakasanglas kayo pa yan dito'y unag tibalay. Ay, kayat ni tatang mo anapintasak akanayon, anak ko. Iso aday toy, ay na, nagpapintasakon. Anya lakit din ni nanang. Ikatin nyo day ta sunglass nyo. Tawan mat init dito'y unag tibalay. Ay tapno na pintasak lata, anak ko. Kan nagkiting day ta paldayaw. Dandanin agparang day ta yaw. Ay iso nga ron ti kayat ni tatang mo. Di na kayat analusyangak. Iso akas tuyan tilangak ita. Anya lakit din ni nanang. Ay, ikatin nyo man day ta shoulder bagyaw. Kasaan kayo mat arumwar. Ay, props ko lang dayta. Tapno na pintasak lata anak ka. Babit lang kita daytoy. Ay, satos! Ay, nananang. Apay nga ingatom tinagkiting apaldam. Ay na, kino ka barbaro ti pantay anak ka. Ay, nyalakit din ni nanang. Ay, nasaanin anas kan nga ipangatuyo pa'y tipaldayo tapno makita. Daytoy payanan anak ka. Ay, sus! Gusto ba nyo matantibado, nanang? Kita kabarbaro ti brak, anak
kau. Ay, anya lakit din ni Nanang. Ay. Ipakita na amin nun akabarbaro nga underwear na. Nagpintasak. Saan ka day, anak ka? Ay, uwan na Nanang. Nagpintas ka. Lakay, maturog tan. Makaturturog ako. Agsukat ka pa'y ain yang. Nakasuot pa'y lakin ka dahi ta high heel kan nagatindog akwintas mau. Kaya't kau ti maturog, anak kasuot ti kwintas, ken high heel kau, lakay. Anya, kastam amaturog inyang. Ay katwan tapno na pinta sa klata, amakit-kitam. Anya, Saan ka day akayat mo anapintasak? Nga uray no adaak lang dito'y unag ti balay. ay dipindi inyang. Numaturog kan. Ikatimon dahi ta high heel kan daddo mapay apagpapintas mau. Mabiit lang pidring Ape nga ikatimutan dahi ta underwear mau inyang. Adtawi say upam lakay. Opta! Ay! Ipasayop mo matan kanyak dahi ta pantem. Bakit? Nagbangloan niya, lakay. Tilang aramidam inyang. Sumardeng ka man, pidrang, no nagbangsita, kagurgoranak. Itata nagbangluak, kagurgoranak latta. Anya? Di ka maaw-awatan, pidrang. Tatang! Hoy! Apay banay, kas kala maur-oraman, anyat ibagam aya. Ninanang! Apay ninanang yaw. Ay, pagaribungbungan ng dagiti na bartak iti tersina. Anya, apay pag-aari bungbungan dagiti na bartak. Kano nakaminis ka na pang gimatang iti tersina? Kano agparparang gimuging ti baro ko na. Anya, Nakakayang nga rin na nakatugaw. Sirsiripon to pa dagiti na bartak. ay sinalbagan nganyang. Anyat araramidan na nitibiyag na. Kaslamatin babayadan na babae tilang langa na ita. Ay. Madinda ito yung aramidam inyang. Apay nga gungat ka nga pidrang. Inkaki din agpaspasik sa tersina. Sapay nagkiting da tabi ni skirt mau. Agparparang pwede ta muging ti baruko mau. Ingag sukat. Saan akas ta ti suot mau? Kas kalamang gargari ti lalakay. Saan ka di akayat mo anapinta sa klata? Ita, agrekreklamo kan. Ay, maday. Diyak kaya ti pa nagbadbadaw. Di nakman pakibiyangan, pidrang. Ita, takayat kon ti agpapintas. Lapdan na kaun. Inyang. Rumarak, adabiit papanak. Sa dinaw ti papanam. Ay kung mapanak man, agpasyar ijay sintraw. Agpasyarak nga agmay-may siya. Akas tati lang amin yang. Anya kumangay ti dakes na, pidrang. Aramidat ti kay kayat kaw. Kasan no armunda ka inyang. Ay kat agpaarumak. No adda mangayat, pidrang. Anya, maaramid mo day tayo inyang. Saan ka day? Makan kanyak. Isong agpaarumak ni ti sa balay. Ay, saan bakit? Ay, saan? Di mo aramidan kanyak day ta inyang. Di nag-isuksukat. Pangasay, mahay. Joke! Di ka lamarabakan kung kunakladay jay. Apay ko maapanawan ka ngay, lakay, sweetheart. Ay, hagyam anak. Ay, kunak no talaga napanawan na kaon. Ay,
I love you, inyang bakay. Ay na. I love you, my lakay. Mahal. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ditoy drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Tatang, nakaturogan ni Nanang. Ni nanang mo tinaturog. Sana si ka? Api nga minapilitan da ka maturog. Diyak nga rod kayo ti maturog. Kat papanam nga eh. Mapanak makiayayam. Agsubli kay Jessilade, ka maturog. Sige ka ah. Saan ka dumakkel, no saan ka maturog, anak ko? Diyak kayo ti maturog. Imal aldawan. Inakon. Ninay, timarayan na Jerwar. Oy, Minay, agsubli ka. Umay ka maturog. Sherwin, agay ayam ta ka din? Kulak man mo pinaturog na kaninanang mo. Linibasa ka. Pilitan nakit din apaturugan. O may kangarutin ta kaya ayam ta. Anya nga day ayaman ta. Agbalay-balay ta. Umay ka tagaramit ta iti balay chay. Sige, tama pa nak mga lady sa ako apaglinaw. Oy, bakit? Agring ka. Malumoy. Anyat orasan. Alas 5 na. Nagpaot mo titurog mo. Ayan na nga ni Mini, apat paturuga. Sana naturog. Sikat, ipinaturog na. Naglibas, ano pa nagayayam. Anya? Ay, naglokon day jay nga ubin. Talaga saan nakayak ti maturog iti aldaw. Kat, napananangay. Kat at de jerwar makayayam. Bumangon ka ditan, tamapan ka agluto. Mimi, punta ni nanang mo dyan. Mining! Mining! Agawid kanta ni Rabin! Mining, ay ayaban na ka ni nanang mo. Bayam nga gayaw. Saan ka pingagawit? Saan tadyak pa'y naluto daytoy kananta dito'y balay-balay ta. Ha? Una niya. Di ka pa'y lagawid o may kabautan! Wala ka. Umay nakakanubautin ni nanang mo. Ala, sabi nagatidog baot ni nanang ko. Sige, agawid ak nga rudan. Inton bigat manin nga agay ayam ta. Oray siyak, agawid akmat nan. Kasanungay daytoy balay-balay ta ngay naramid ta. Umay tanto manan inton bigat Saan nga tamaan ano daytoy balay-balay ta? Ang mga no umay pirgin dagiti daddo mga ubing. Saan? Padasan da nga perjen tagtanu ka kita. Ay nalakay. Inayadong ka diti agsubo. Kas ka na maibusan iti makan. Kakaiso na nga itaklaan mo na makaraman iti adobo karnit baboy bakit? Sapay taba ti pilpilyam. Kay iso nga rin tinaimas. Ne, Mini. Apay asan anak sayan day takanam di tapinggan mo. Kunak mo't asanak amabisin. Apay asaan ka amabisin. Anyat kinan mo aya. Day takit nga min takanayon mo nga ikan iti kwarta. Iso ti mapan na gatang iti kikirya. Iso asaanan na makapangan. Jack mat ikikan iti kwarta. Ay, amokon. Linibas mo man nga inala jay barbarya iti bulsa ti duster ko anya. Piso lang matinalak. Anya a piso lang? Nagadudagi jay a barbarya.
Apay akas na tugalim si kami ni. Naghilig ka nga gilibas-libas. Pati pan naturog, ilibasam ni nanang mo. Asino terorayam di tamin eh. Adda ka man na nasa hiro. Saanin nga may ni Sherwin? Apay asan? Kutno balay-balay mi dayto inaramid mi iti naminsan ngal daw. Apay, di mo amo apimanawan da Sherwin? Ha? Tapay ko maapumanaw da. Yak amo ha. Basta naglugan da iti bas. Kadwa na dagiti naganak na. Ha? Tapay. Di namat imbagbaga kanya kapumanaw da. Iswaduatan nga gayayam. Saan ka akayat akay ayam? Nagtangsit ka. Saan kan atang-tangsitan? Makayayam kan kanyak. Kutno naglaing ka dumanog. Sabi tumaray ka, kalpasan na makadanog ka. Saan nga ruden? Umay kan tagayayam ta. Kaya't mo asawon lakay. Pimanawan dagiti naganak ni Sherwin dito baryo tayo. Isumod dahi ti damag ko dita kantina naggatangak iti merienda. Idi pa nga nga ibagbaga ni kumare, ang mapandagyan iti Manila. Tagayjay ngamin nila kay na. Kat, intugot da ni Sherwin? Kitwo na. Iso nga awan ti kay ayam ni Mini. Sa pa iso dayjay ti kayat ni Mini akay ayam, tanasingpot ngamin nga ubing. Kit isumay. Nagsasaya at akaaruba dagita. Naila ko dagaya mo dahi bangkag da. Kasta, Iso asabalay, di makin bangkag dahi bangkag da. nasapsapat ako maan na amon nga inlako da, tadatan tigim matang. Palimod lang ngamin tinaramid da. Tapno saan na maamuan nagiti tao iti plano da nga umadayaw. Nagaduntumot ngamin tinaglaing amang perdi dito'y alugar. Tila aramidan da apamirdi iti pada da tao. Iso dahi tatirasaw, mapapimanaw dan dito eh. Kat, ayan nan ngay ngarod ni Mini. Nay, kit adda itay dito bangkag, nga gay ayam. Paturugak ko mamanin kat. Ingkalatan maturog bakit? Tasaan na kayat ni Mini ti maturog iti aldaw. Sigurado nga aglibas tumanay no pilito mapaturugay. Sherwin? Si kakadi da ita? Wen, siyak da ito eh. Si kakid di mat, di na kon mabigbig. Nagtayag kamot ngaminan. Kunti aritos ka pa yan. Kanak mo sa balin iti balayo. Sa dinong iti papanan mi. Dito'y kami latang agigyan. Mano atawanan na saan ta nagkita ah. Umay kakid di, mapantag jamming. Ha? Una. Mabit lang. Dahil naksukatan da ito t-shirt ko. Awan mo't sa bala paginuman. Ta dito'y talaangan kantina nga uminom iti beer. Una. Saan akas iti Manila dito'y? Ah, imbag man ta nakabakasyon ka. Umay kayo mo't bisitahan nagagayim ko ah. Imbag man ta saan ka nakalipat. Inabot na. At dati trabaho mi iti sentro. Kinontrata di kumpanya mi. Kasta ka di? Ay, nasayaat man no kasta. Kaya't ko tagkikita tayo mat. Nakita mo ka din ni Mini? Diyak pa nakit sigurado ang nakiasawan. Malasang pa'y dayay. Awan ita. Napan nagtrabaho. Adamad gayang trabaho na. Amangan no saan mo na mabigbig. Apaya, katno isuti kababasitan iti ubing tayo. Sika talaga. Naitapay mo't kinabasit na tinalagip mo. Ah? Timayag ka din?
Simangpot kan mi ini? Itay pa'y dandani akon makaluto iti pangrabyan tayo nanang. Ay na, nabanbanog ka nagtrabaho. Sika pa'y ti agluto. Kat, saan yung mat amasango kini tatang? Pagmalmalom kayo mat ijay bangkag nanang. Saan ngamin amalmalpas dagiti trabaho mi ije bangkag kinitatang mo? Kunak ngamin nga ipabangkag yulaangan iti sabali. Ta saan yun akabailan ti agbangkag? Masayangan kami mo't kinitatang mo anak ko. Kanawan mo ti sabali nga aramidan mi. Anya ngay nga ron. Saan mi mo't akayat nakatugaw latan nga agmalmalam? Ang marigrigatan kayon. Ad-ada marigatan kami no agtugtugaw kami laeng. Aywan kayam, nakitam ka din ni Sherwin. Asino Sherwin? Di ngay kay ayam mo ide. Ha? Adda ni Sherwin? Nagbakasyon ka nukat. Diyak ang mga adda. Kan apay ko mga adda nanang. Nakita na kami itay amagmag na dita kalsada kinitatang mo. Kat imasidagmat. Diyak pa'y nabigbig Kat dinamag na ka. Nasaya at may nagbakasyon. Ngam apay ko maadamagan na. Siyempre saan nakaamalipatan dayjay gaputa isumat ti kaay ayam mo ide. Oh, nini, apay si Mardang kamag na. Adamot gayam agbas basketball dita basketball court. Kut, sigod mo't ng adda agay ay ayam dito. Ha? Ison samot dayjay ni Sherwin. Sino Sherwin? Dayjay nakalabaga tibado na. Di bagbagam akay ayam mo iti. Wen, iso dayta. Ay, mabainak alumabas. Tapay ko mga mabain ko. Diyak kayat makita nak. Apay, muna ka pa'y nga taging ga ito. Dinamagnak ka no kadana ng kantatang. Wen, malagip na ka. Ngam saan na kan amabigbig na. Sa bagay matkit niya. Alangan nga urayam amalpas da nga agay-ayam. Kutni, malaman. Intaman langan. Sige, dito'y kabayir. Tapno saan na ka makita? Wen, sige. Lingdan na klaangan. Unang, imbaglakit din tanalukmagak. Kaya't mo pa'y karitag basketball? Kahit ko pa yung parts, adla to ababaya lumabas. Ha? Ni Mini di maysa? Sino dita? Siyempre, di ka basitan Makitak mo talangin. Kaya't mo tayo ba? Katwa na. Mini! Mini, mabit lang! Mini! Ni, apay akaslawan nangag na. Ha? Mabain samay. Pinartakan dan timag na. Ngam talaga ka di nga iso day jay? Kitwin, kunaking ka, basit lata. San nang tungot nga minakayat amaturog ide. Hangam oray basit ni Mini. Nagagit nga trabaho. Ibagbagada nga rod nga small but terrible. Talaga? Awan kabuteng na dayta. Oray nagdakkel tao, apawin na. Ay na, imbaglakit din ta nakalabas tan ije basketball court. Uray siya, nabanugak iti nagpartak apan nagnata. Kurang lang na tumarita. Mabainak makita nak ni Sherwin. Pagbainam ko mga min. Basta, mabainak. Sikapay mo't ti mabain. Kaano si kati katuturadan ang babae ang amamok. Ay, agtal na ka man si katumboy. Siyempre, mabainak mo't na. Uy! Anyang uy, di nak man surunan akas na. Uy, kunaklangot.
Saan kamot asuro-suro na ninyo? Nagalisto talaga ni Mining ang trabaho dito'y balay bakay. Nagbiit na amalpas dagiti trabaho na. Uray basit ni Mini, tanaalibtak mat nga agungunay. Ay, malaking ka. Kaslasan na mabanbanog. Unak nga raw nga aginana. Yung kalukatan diri daw bakay. Wan, ang mga nudya padpadaanan ni Mini dayta nga ag-deliver iti parcel na. Naimbag nga orasyon na. Anda ka din ni Mini? Saan ka di asika ni Sherwen? Wala na, siyak na ito'y. Umay ko kumapasyaran ni Mini. Ay kat umunag ka. Adda dito'y unag. Apay din mo imbagbaga nga umay ka dito'y balay mi. Kita ang man, jak pa'y nakasukan. No'y bagak nga umaya. Ang mga naglimang ka. Ha? Dinaksamad kaya ta makitan. Saan matakas na? Bagay mo tinagan mo amini. Tabasit ka. Sige, kantyawan nakpay, taparwanan ka dito'y balay mi. Pudno matabasit ka. Ang cute. Ay, di nak-insultuan dito'y teritoryo ka. Saan agaputan na tayag ka, kastantibagam kanyak. Anya lagi, di na ito best friend ko. Apay, nalipatam idin asyak ti paboritom akay ayam idi. Idi dayta. Abay, saan ako na kaya tagayam ita? Ay, nauyaw kamot ngaminan ita. Kasano ko maamakigayumakan ka. Ang ako kulang, di kitimbag kayong ka. Imbitaran ka manggit di. Rumor tayo. Panunutak pa'y Saan ka man na, KJ? Agagayim tayo mata. Kan italang nagkita ta. Uwan ko namon. O sige, ibagam no kaano. Mapanak agurder iti pagsasangwan tayo ha. Uwan bare. Agurder ka laeng. Tasyak ti makamuag bayad. Tirit ko da ito itakadwata ni Mimi. Sige, mangurder kan. Ta adaman iyarasaas ko kan na. Oh, anya day tayar arasas mo kanyak, Sherwin. Di nakman kitaan iti kasta. Tani, kaslaak matuntunaw. Nag-cute ka hunak. Uli kamanin nga ibaga dayta. Pumimpintas ka gayaw. No bumaybayag akit kitain ka. Sherwin ang. Mabalin ka ding agsubliak manin dito lugar tayo. Apa yan askan nga ipakadam kanyak? Wen, ta umay ka arman, Mini. Ha? Sige. Agsubli ka lata. Awan dakis na. Ngamin, available tamat at one. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.